Dhansiri ONGCSI ke claim along hormu ka chepona jok ni krep hoa baha ajo por phai ke pen ghonta hini ke thoma phan ri hinga me ka siksak doji Ninkan Troxike Rapli Taekwondo Black Belt Samson Killing Kolkata City along ki paduponji Taekwondo kapalong kachipati dun Japan kachisik Under 15 Girls Inter-District Cricket Tournament Surinira Inkora ke thom ke pangcheng Karbing long live prime time abirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponi tha non malom di phuang kang ajo por phai ke pen crazy angbong rihing ame ke dam jui pen ghonta hini ke thoman me ka weder jok rara tum ki phang ok pen me ke jangun e hangjo hang haya son si chethek pon long lo maduta bangso aputha khlar dagalam the kilong dang weder jok lapusi chethan pre an chotlo Bangso puthak ahok peralam the kilong Japan pura pini Karbianglong Digital News Forum hin pen Assam Power Distributor Corporation Limited mate thihek pen APDCL Chief Executive Office Asai Hemalong Damsi CEO Habel Marak along Chitongdam Bangso ka Chitongdam hut non malom di phuang kang ajo por phai Captain Crazy malom pen ghonta hini ke thom an aja ki di rihi ngame ka ve pen Radutum kisung ki hangjo puthak klar dagalam the kilong Japan chingki je thandam Bangso hut APDCL CEO Marak pen ke than pona tengke non malom ajo por phai ke pen di thurong so piang kang ghonta hini ke thoma dak ri hinga me ka venang ko bangke non malom Dhansiri hawar ONGC tum ason hormu ka che pona hut thangnat ka siksa ka vede Japan ri hinga me shutdown nang pinang jing mate impir nang ji polo nang kapale ajoksi ajo por phai captain abangke rihinga me pame ponang koglu pusi APDCL CEO Marak pen ninje pon Tapen alang itu kipu atengke information kipu atengke up to 15 days an kiponji lase kedo kowi consumer valuable consumer pan request dikala lo je laso ekdin up to 15 days an laso interruption banke nang biar lagi Dam tangapor pen langdam politik load shedding ki aphai zoom pic anlo bonta ilong long ni la puson load shedding do athi along pen along pen bangke kangram pen ajok do kokka thek sitani litum aphan nang ke pachini pensi nilitum siding pon bomlo lahaya sai ke pat zoom pon jia phan RDSS pen cyclem pon bomlo kene dueta interruption one to interruption hoy interruption to logade moi apnar koar dore je jikono eta corner আমার নাম্বারস অফ ফিডার যিকেইটা আছে গোটেইখিনি জংঘলৰ মাজেতে পাঁচোৱা আৰু বহুতখিনি লাইন লিংক দীঘল যিকোনো কৰ্নাৰ এটা কৰ্নাৰে যদি ইন্টাৰাপশ্যন হয় গোটেই ফিডাৰটো ইন্টাৰাপশ্যন হয় RDSS asai ki klem pona bangke kumantusi patang ponunjima bangso puthak abangke khlardaglam the nangthan thekhidaji bonta angsong pen apor nang ki pia bangke non first face bangta ki wangji surinira inkoira prianinkan theria chiklo an ki patang je phansi pathik ponlo Nason thak-thaksi second phase tame ningkan siang bongsi patang ponun det jita hai kusi ninje ponthu আৰু এডিশন to এটা আন্ডাৰ প্ৰসেছত আছে এটো এটা লকে এলওই ইছু ওয়ান বা গমো পাস ইন্ডিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো এটা লকে আমি হাতত পোৱা নাই এটো পোৱা লগে লগে কম বেছি সময়টো লাগিব নালাগে তেওঁলোকক বেছি সময় দিয়া নহয় যেটো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বেছি আপোনাৰ এবছৰ দিব Ajat plote la nini ki phuang bong ri hinga me ka che thor ka sik sa ka putha bangke dia chu hanglo lapen ri hinga me ka che thor ara da tum se tame ning che paning ding pon po pusi ning thelo pusi APDCL CEO Habel Marak pen chuning ripon গতিকে এই 15 দিনৰ সময়ছোৱাত যি লাইনৰ যি ইন্টাৰাপশ্যন হয় তাৰ কাৰণে আমি সকলো আমাৰ ভ্যালুয়েবল কনজিউমাৰ ওচৰত মই খুবেই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী News report Karbianglong live Kiwang jima tijong chiklo ni phai inkoira troxy pen inkoira sirkep arni Kolkata hawar in the city of joy Sri Vishudhanan Saraswati Vidyalaya MG Road Metro Station along Open National Taekwondo Championship Surihinira inkoira ke thom padopon po Taekwondo Championship Surihinira inkoira ke thom ke padopon jelong Taekwondo Black Belt Samson Killing kachipati dunje phan chisik chedang pon bomlo
Bangso Open National Taekwondo Championship Surihinira Inkorekithom Kipado Ponjia Phan Taekwondo Black Belt Samson Killing Artaning Kan Troxi Kebrapti Alangli Kachipati Dunjia Phan Chisik Chedang Bomlo Alangli non an Arta Troxi Kebrapti Lengtang Lo Puvoid Pit Sitami Alangli Amithanga Ogapran Kachilana Thek Anparta Taekwondo Kiklen KO Idet Ajok Kapre District State Alongta Taekwondo Chipati Dun Bom Wang Bomsi Pinang Andong Isitami Chipalong Dunlo Son Thak si non Kolkata City along Kipado Ponji Taekwondo Cup alongta Kachipati Dunjia Phansi Chisik Chedang Pon Bomlo Taekwondo Black Belt Samson Killing alangli non amat Shillong Mongmen Song Taekwondo School World Taekwondo Federation along si Taekwondo coach Clem Bomlang alangli Bangso Kachipati Dunjia Phan Shillong Pensi Chipati Dunpo Bangso Kachipati Pon along Kachipahai Dunpen Nong Me Ikivan Pithek Jia Phan Solangdo Karbiara Lapen Karbiang Long Arara Tun Anta Hijume ke pidun akinang sot. Dong muka pen semsing iti Karbiang Long live. Non itum ladak dipu long sitame project ahormu nang lebom lo. Lason si ladak non hezong made pini head kangpupon rong khilan along ke do district social welfare asa hema thengno long masidolo luxury galaxy labangso showroom long litum project hormu litum theglong ji chimney ase lifetime warranty hobo automatic auto clean hobo etu sensor system hoy enoka nile 2 speed hobo etu system of nile 3 speed hobo enile 4 speed hobo etu tani lobo nije tani lobo jitu oily ase sob bahirot tani pelai dibo ako left side ot mari dile off hoi jabo aru aponlokor video madhyamot konuba ahile discount pai jabo etu dishwasher hoy glass cup plate pressure cooker sob dui hukai jabo আমি ডিজিটাল টাইলস বুলি কওঁ এইটো আপোনাৰ মানে আমি ৱালত লগাওঁ এইটো ৱালত জাষ্ট আমি ৱালটোক প্লাষ্টাৰ কৰি লগাব পাৰি ৱালটোত কোনো ধৰণৰ পুটিন মাৰিব নালাগে ৰং মাৰিব নালাগে জাষ্ট প্লাষ্টাৰ কৰিব আৰু এইটোক আমি পেষ্টিং কৰি দিলে আমি লাগি যাব এইটো লগোৱাৰ পিছত আপুনি মানে 20-25 বছৰৰ পিছত আকৌ মানে ৱালটোত হাত দিব নালাগে এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰ প্ৰুফ আছে ফায়াৰ প্ৰুফ আছে ৰাষ্ট প্ৰুফ আছে ডাষ্ট প্ৰুফ আছে ক্ৰেক প্ৰুফ আছে এইটোত কোনো ধৰণৰ কালাৰ চেঞ্জ নহয় জাষ্ট ৱালত লগাই দিব আৰু আপোনাৰ এইটো হৈ যাব ঠিক আছে 2 নম্বৰ আমাৰ ওচৰত আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে এইটো কয় WPC এইটো আমাৰ WPC বুলি কয় এইটো আপুনি ৱালতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো ৱালতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সিলিঙতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বেডৰুমৰ পিছপিনে বা সোফাৰ পিছপিনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ৱালত জাষ্ট এনেকুৱা লকিং হ'ব এনেকুৱা জাষ্ট লকিং হ'ব এইটো জাষ্ট লক আহিব এইটো এনেকুৱা এটা পিছত এনেকুৱা আকৌ খুলিব পাৰিব এইবিলাক সব বস্তু আপুনি ইজিলি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু ইজিলি আনইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে এইটো উডেন ফ্লোৰিং এইটো মানে আপুনি লগাওঁতে জাষ্ট ঘৰটো প্লাষ্টাৰ কৰি প্লাষ্টাৰ ওপৰত লগাই দিব পাৰিব বালি চিমেণ্ট পাথৰ একো দৰকাৰ নাই এইটো জাষ্ট এনেকুৱা লকিং আহিব এনেকুৱা আপোনাৰ পিচ থাকিব জাষ্ট পিচ থাকিব এইটো এটাৰ লগত আনটো এনেকুৱা জাষ্ট লক কৰি দিব আৰু এইটো আপুনি ইজিলি মানে ইয়াৰ ওপৰত মানে টাইলছৰ নিচিনা এইটো মুচিব পাৰিব এইটো ঠাণ্ডাৰ দিনতো ঠাণ্ডা নহ'ব গৰমৰ দিনতো গৰম নহ'ব ইজিলি মানে আপুনি এইটো ৱাশ্বেবল আছে Assam Cricket Association pen kipatir pipon under 15 girls inter district cricket tournament surinira inkoraki thom dipu sai sports complex along kipangcheng Karbiang Autonomous Council CM ari dengpen kangpupon pini pre ni phai pli pen ni phai ne kepani an dipu pen manja ka cheleng mile pho along kido sai complex along Assam Cricket Association pen kipatir pipon along kasa tumchirap chitudunsi under 15 girls inter district cricket tournament Surihinira inkoraki thom pangcheng ponlo Bangso ke pathu ke chengalong Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chitong dunsi ari dengpen kangpu pidun
Bangso ke pathualong kapre ka district pen team photum bangsi Bangso ke pathualong amen che thabdununti Jasimet Hojai Karimganj Silchar lapen Karbianglong penta kicheng si apong suarluatum cricket ke pathuahin amen che thabdun Pini ke pathu kicheng along Hojai district lapen Silchar district ang bongsi pathu ponlo Bangso ke pathu kicheng along Karbianglong Autonomous Council MEC lapen Kasalong Chunbang Pankaj Tiron pen chenglok ahina himpen ke wang ki the ki ding tum chitong dun Eli dunjia phan je Karbianglong kapathu cricket aning hang osomar tum phan la soka pori pi ajoini pensi all Assam inter sub district under 15 la so girls tuma la soka khela pin ke cheng silo la so championship yong se hai jon lo polong te mo ke state along apreka da pathu dunji la sobar cyclone ye phan la de state long pathu hai dat long national level la international ke long kape le dunji pan se pini dak dipu long all Assam inter district inter sub district cricket tournament pini anglo so tum phana warsa gi bipon lo lasi pini ke cheng siar ni lo lasi ni tum Karbianglong autonomous council pendame la hai warsai itum da deng pon lo la bencerap lo দ্বারা আয়োজিত কৰা আণ্ডাৰ 15 গাৰ্লছ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ আজি আমাৰ কাছা ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত আৰম্ভ হৈছে অল টুগেডাৰ এইটো গ্ৰুপ বি টুৰ্ণামেণ্ট ইয়াত যিমান আছে গ্ৰুপ বি ইয়াত খেলা হ'ব ইয়াত গ্ৰুপ বিত আমাৰ 4টা টিম আছে প্ৰথমত 5টা টিম আছিলে কিন্তু এটা টিম উইথড্ৰ কৰাৰ বাবে এতিয়া আমাৰ 4টা টিম আছে শিলচৰ আছে কৰিমগঞ্জ আছে হোজাই আছে আৰু কাৰ্বিআংলং আছে এটা টিম উইথড্ৰ কৰা এইটো হ'ল ডিমা হাছাও এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ যে দিছ উইল বি এ গুড প্লেটফৰ্ম এইটো আমাৰ বহুত ভাল প্লেটফৰ্ম হ'ব আৰু কাৰ্বিআংলঙৰ পৰাও এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি হোষ্ট কৰিছোঁ এইটো এনেকুৱা ছোৱালী ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট লগতে আমাৰ কাৰ্বিআংলঙৰ পৰাও আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেলি আছে আণ্ডাৰ 15 গাৰ্লছ ক্ৰিকেটটো সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ ইট উইল বি এ ভেৰি গুড এইটো ভাল ফলাফল দিব আৰু এইটো ভাল প্লেটফৰ্ম হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ News report Karbianglong live Lakha inko ra phoni lip constituency ke parlo Rongagora Mensing Terangarong Amekar Kalitang Kania Krolapen Kalitang Kasang Teron Piatumasopo Kensing Kro kidney stone sakiso kacholong lokajok kiso kachelangje phan Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Assam Deputy Speaker Dr. Numal Momin Local MEC Pavitra Rong Piatumaphan Nangra Vek Thapu Kerap kachohang pon Lasonsi Kensing Kro kedam tanga chiklopen kidney stone sakiso kacholong lokajok Chokihola Mini PSC lapen Golaghat Civil Hospital an setame se chelang ponlo Bonta kimiang thek kavedera jok puthot Jorhat Medical College alongsi se chelang ponthu Doctor tumpen ki potengke operation nangji pulo sidame operation je phan tangka lakhini bak nangji pojok hem chainong bivo phaganta che jor laplo Bonta tangka lakhini bak nangji pupen kadure dera jok kiso bang phan hem chiwan thudetlo Nasi local MEC Pavitra Rong Pilapen Assam Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hanglapen MP Horen Singh Be Anparta Kithe Kiding Tumaphan Prabjin Pen Akirat Kilong Jephan Chuning Ripon Ningkime Pen Tangka Kirabdun Je Bang Do Pulote Screen along Kipaklang Pon Google Pay number 84130999649 along le nang pala ignon puta kachuning ripadopon News report Karbianglong live Pini prime time mabirta ke laponsi kang ton paniglo kardon